Wajak natan arap na eskwelahan at kabilukaan. Wajay madam yaman lalakod arap na eskwelahan. Para gabay kunteputan no antoy arum masalitat Pangasinan so amay malastog. No na batandaya mga liwag na iskindida ta may amay sulakod na iskindi di man ay sa may styro. So madam ay wala man ang tayo ya salitay Pangasinan ng arom with sa may malastog. Asibok mapaklas. Sige ni aruman yun eh. Mga limara tapi ano ta lima masubil itong maiskindi. Adi joke lang man. Sige madam dugang bagayo kang kukumano ha. Asibok, Matila, Maparlas, Maragam. Okay, limara. So salamat din si madam. Sige, mga liwag pasirin madam ha. Tingnan niyo madam? Fatima Jimenez, taga Kidyat Kabilukan na asawa Kidya. Ay, nasa Wakidya, bisita Kidya. So, magagangga na ray aliwan taga dya sirin, tasi kare awitin ta dya. So, no mga liw kayo ramay kaukulan nyo, nasa ray estudyante yo. Wajara, sula ko ng madam. Ninita nira, mga liw kila dya, tapi ano natulungan di si madam. Tanari ka kay ibada, kung kukumon. Shout out kayo namin, si Ray, salamat abal-balag. Akiliw, papasada ka, mga saliw ka. Kaya na madam? 200, agay lay mura do. Sige, basta mahaliw ka lang si rin. Sabi ano natulong kami madam. Hindi, may sula ko to. Lako to namin iraray. Atala. Sige, salimulatan. Magano wala nang tapatanta kalalaingan at salitan Pangasinan. Ibagamso, aron mapakanta mo sa may salitan, may istapak. Ano na, bata mo man at limara. Aron man ko tayo, saliw may panis. Tapi ano, untan lang ng gano'n akong pasada, wala lang kita matampol, tinapatanta kalaban. Anto man ay, may istapak. Babangil. Saan? Saan? Apram, 1, 2, Mapili. 3, mapili. Salat-salat ka ma. Masalat. Paano to tayo? Bangat ka, minus. Bueno, sige. Amay 50 gawin talabat na 20. Okay. Okay, salamat. Ayaman, supwesto na Madam Liway, nyara, sulako to, ng babangil, no gabayo, no antura may kaukulan nyo dabong, wadjara, sulako da. Wadjara namin kompleto hanggat saray dumaralos, tanaray masun, wadja, so amay nausar ya, hanapin nyo. So, galila dya, mga liwgilap, yan natulungan tayo, si Madam Liway. Natanad sa may pwesto ng Madam Liway. Si Madam Liway, tagaynor kayo Madam Liway. Wala ito patang kula batid si kayo. Ama, noon to'y Pangasinan tuman, sumakaya, salitan Tagalog dan, pero makaya. In 5 seconds, no nabit layo, siyempre, walay presyo. 1, Walang niya. hindi walang hiya. 2, 3, 4, 5. Bagtuan tanan Madam Liway, no antayo kakaaro. I-comment nyo lang dito ang comment section ta. Piano na antaanan Madam Liway, no anto may makahiya at Pangasinan.